لأن لازم الجامعة تقرب شوية للمحيط الاقتصادي، حتى الطلبة بعد ما يكملوا الدروس تاعهم يلقاو العمل ويفيدوا القطاع الاقتصادي. Ce centre existait en fait, appartenait à l'université depuis 1999, mais seuls les locaux pédagogiques étaient utilisés. Pourquoi ces ISTA? C'est pour former tout simplement des étudiants Bac+3, licence, qui répondent aux besoins du secteur économique. Ce sont des licences professionnalisantes. المعهد هذا يتضمن تخصصات محددة في العلوم الغذائية والصناعة التحويلية ضمن تكوين نظري وتطبيقي بإدماج مباشر في عالم الشغل عرف التحاق ما يقارب 100 طالب. هذه التخصصات elles ne sont pas figées. Au fur et à mesure que nous allons sortir des promotions, لو كان نشوفوا يصرى هناك يعني خلاص une saturation par rapport à la demande. نجوزوا يعني التخصصات أخرى. عندنا الآن نقدر نقولها لكم يعني en première, je vais vous l'annoncer. عندنا تخصص رايحين نديروه إن شاء الله العام الجاي هو ça sera pour conforter هذه les spécialités تاعنا, ces techniques de commercialisation en agroalimentaire. Agroalimentaire, c'est l'avenir. En plus, ils nous ont assuré des formations pour chaque année. Par exemple, pour la première année, on a 1 mois de stage. La deuxième année, on a 2 mois de stage. La troisième année, on a 3 mois de stage. Ça veut dire j'aurai plus de chances pour faire la pratique. اللي درنا معهم لي كونفونسيون اليوم هما دير عندهم براتيك صافي منك كي تكمل قرايتك تروح عندهم تحط السي في تاعك باش تخدم يعطوك بريوريتي ليك. الحاجه الاولى راك براتيكي عنده، الحاجه الثانيه راك متخرج من معهد، الحاجه الثالثه عندك اكسبيريونس. استحداث المعهد كان في إطار شراكة علمية جزائرية فرنسية ستعمل على وضع قاعدة مشتركة بين الشركاء الصناعيين، شركاء اعتبروا هذا الصرح مكسبا كبيرا للمؤسسة وللبلاد. Depuis effectivement maintenant 3 ans, les experts des instituts universitaires de technologie français sont intervenus et ont permis la création en septembre 2014 d'un premier institut de technologie à Ouargla. Nous avons réhabilité tout ce qui était équipement technique et l'université bien sûr a fait le reste. Et aujourd'hui nous avons signé un partenariat avec l'université Saad Dahleb qui ont été très dynamiques en ce sens que aujourd'hui nous démarrons, si vous voulez, un institut qui a été à l'arrêt pendant 20 ans. وهذا المعهد عنده مركز للبحوث العلمية. ثانيا تحسيس، الغرفة الجزائرية راح تقوم بعملية تحسيس باش تجلب المؤسسات الاقتصادية إلى هذا المعهد. اللقاء توج بإبرام اتفاقية شراكة مع عدة تنظيمات وتكتلات